Harf sin izgleda poput dvije male posude koje su naslonjene na jednu veliku duboku posudu. Piše se s desna na lijevo. Prilikom spajanja spaja se i sa desne i sa lijeve strane. Položaj ovog harfa je takav da se na početku i u sredini riječi piše na liniji pisanja harfova, dok se kada stoji samostalno i na kraju riječi malim posudama dodaje produžetak u obliku velike duboke posude kojeg pišemo ispod linije pisanja harfova. Prilikom izgovora najviše odgovara našem slovu s i pri izgovoru se koristi gornji dio jezika uz gornje i donje sekutiće, pa kažemo s. Svojstva ovog slova su šumnost, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka i strujanje, a od nekih primjera koje možemo naći u Kur'anu su sejjaratun, esarruhu, annas, المحسنين سيدها سوءا يسجن نفسي يوسف Način pisanja ovoga harfa biva takav da ako je samostalan ostavimo ga onakvim kakav jeste u svom prirodnom obliku, a ako je na početku zadržat ćemo njegove dvije male posude i sa njegove lijeve strane produžiti jednu malu crticu koja će biti veza između njega i harfa nakon njega, a ako u sredini zadržat ćemo ga onakvim kakav je na početku riječi, s tim što ćemo dodati jednu crticu njegove desne strane kao što vidimo ovdje, a ako je na kraju ostavit ćemo ga onakvim kakav je u svome prirodnom obliku, s time što dodajemo crticu sa njegove desne strane. Vježba ovog slova glasi si, su, s, su, si, sun, sin, senetun, suile, sebbaha, salamun, سر من أسلم لله فهو مسلم 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله الرسالة 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 يستوي يستوي ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون. Praktični primjer iz Kur'ana. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati.